Sisi Enadaodi tunataka tuwafundishe gisi mutajenga dunia, vile haitakuwa village, haitakuwa karitiazi, itakuwa vile vyote havitakuwa. Ni dunia inajengwa manyumba za mzuri za waengineer wote wa dunia wameungana watengeneze mawazo gisi watajenga dunia ili watu watoke mushida. Hata mvula inanyesha namna gani, hiyo mvula haitafaa kitu watu. Ubadilisho ya dunia ni kubanyanganya benye muko nabyo vyote, uongozi, kanisa, vyote mutoke mwa ile akili ya kubatesa nyinyi wenyewe, ili tujenge dunia iwe vizuri kwa watu yote. Akili njina inatengeneza vitu vyote ndani ya dunia, na akili njina bomola vitu vyote ndani ya dunia, na akili njoo yenyewe inasafisha vitu ndani ya dunia. Kama mupendi nielewa, mtaendelea kuisha. Makuta ni wazo, kila kitu kilio ndani ya dunia ni wazo, na wazi naondoa wazo yenzake. Wazo mbaya na wazo nzuri, wazo nzuri natosha wazo mbaya. Nyinyi munielewe niweze wafundisha zaidi. Bye bye.